ese waba warigeze wibaza impamvu isi yose ihagurukira umutwe umwe w'abitwaje intwaro muri Congo mu gihe muri icyo gihugu habarizwa imitwe irenga 200? Kuki buri gihe iyo havuzwe amabuye y'agaciro ya Congo intoki zose zitunga u Rwanda, nyamara uwo mutwe uvugwa ko ari ugenzura cyangwa utwara amabuye y'agaciro ukaba bigaragara ko wagiye vuba hangaha nyine muri ako gace gato cyane ka Congo uyu mutwe ubarizwamo? Ese y'amabuye yandi yo mu bice bisigaye bya Congo byaheze he mu myaka 20 ishize? Ninde uyiba? Ese ubundi kubera ikironi imiryango mpuzamahanga nka Amnesty na Human Rights Watch bahisha ukuri guteye ubwoba mu mugambi wa jenoside urimo gucirirwa abakongomani bavuga ikinyarwanda? Uyu munsi tugiye gukuraho agakingirizo k'ibinyoma byabamatse ibihugu, tugiye kureba ukuri kubitse abanyabyaha b'ukuri n'abakorerwa ihohoterwa abaribo. Mu myaka myinshi ishize ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi byagiye bicengeza mu mitwe y'abantu inkuru imwe izwi: u Rwanda rurashinjwa gusahura amabuye y'agaciro ya Congo. Iyi nkuru yamamaye ku buryo abantu benshi batagifata umwanya wo kwibaza ikibazo kibanze kandi kigeze cyane mu gukora isesengura rishingiye ku bimenyetso. Reka dushyire mu gaciro, dukoreshe n'imibare. Umutwe wa M23 ugenzura uduce duto cyane two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Rucuro, Masisi ndetse ukamanuka Goma na Bukavu. Kandi utwo duce twatangiye kugenzurwa n'uyu mutwe vuba aha mu myaka ya vuba cyane. None se niba M23 ari sahura amabuye y'agaciro ikayaha u Rwanda nk'uko byamamazwa muri ya myaka 30 ishize imbere yuko M23 yongera kubyutsa imirwano, amabuye y'agaciro ya Congo yajyaga he? Kuki nta gitangazamakuru cya rutura kivuga ku mabuye y'agaciro yaturukaga mu ntara za Katanga, Kasai n'ahandi mu gihugu gihari? Aya mabuye arimo coltan, diamant, copper na cobalt akoreshwa mu gukora amatelefone agendanwa n'imodoka zikoresha amashanyarazi mu Burayi na Amerika. Yagiye atwarwa nande? Ukuri ntabwo kwayobeye mu nyandiko. Nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukorana bya hafi n'abanyapolitiki bigwizaho umutungo ndetse n'ibigo by'ubucuruzi byo mu burengerazuba bw'isi n'ibindi bigo binyamahanga bashyizeho urusobe rw'ubujura bweruye. Aba bose ntibigeze bifuza ko abaturage ba Congo bagira ijambo ku mutungo kamere w'igihugu cyabo. Bityo rero gufata u Rwanda ukagaragaza ko ari rwo nyirabayazana ibibazo by'amabuye y'agaciro bya Congo ni propaganda. N'icengeza amatwara ryacuzwe mu rwego rwo kuyobya uburari, no kugira ngo isi ikomeze ishishikazwe n'ibiri kubera mu burasirazuba gusa, mu gihe abanyamahanga bafatanije n'abanyapolitike ba Congo bakomeza gusahura igihugu cyose nta nkomyi, abaturage bo bakicira isazi mu maso. Twerekeze ku kibazo cya kabiri gikomeye cyane. M23 ni bantu ki kandi kukibarwana? Mu gihe ibitangazamakuru bya leta ya Congo n'ibyo hanze bivuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba cyangwa umutwe w'abacancuro abanyamahanga, ukuri ko mu mateka n'ukuri ko ku butaka kuratandukanye cyane. M23 igizwe ahanini n'abakongomani bavuga ikinyarwanda, barimo abatutsi b'abakongomani ndetse n'abanyamurenge. Aba s'abanyamahanga n'abaturage ba Congo bavukiye muri kiriya gihugu basanga imipaka ya gikoloni yarabasanze ku butaka bwa Congo. Nyamara mu myaka yose ishize bagiye bamburwa ubwene gihugu, bamburwa uburenganzira bwo kubaho, bararenganywa, amashyo yabo aranyagwa ndetse bamburwa ijambo mu gihugu cy'ababyaye. M23 rero si umutwe wagiyeho kubw'inyungu z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko propagande ibivuga. Oya, M23 ni umutwe wo kwicungira umutekano, bahagurukijwe no kwirwanaho kuko basanze kurengera ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo ariyo mahitamo yonyine asigaye. Mu gihe leta ya Kinshasa yanze kubarinda, ahubwo igashyigikira umugambi wo kubatsembatsemba. Gihamya y'ibi ntiva mu rurimi rwa M23 cyangwa mu Rwanda gusa, ahubwo tuza kubibona mu mwanya usigaye aho inzego zibifitiye ububasha muri Loni nazo zemera ko uyu muryango w'abavuga ikinyarwanda muri Congo ugeramiwe n'ikorwa rya jenoside. Intego ya kabiri ikomeye ya M23 ni ukurwanya no kurandura burundu umutwe wa FDLR.
uyu mutwe wa FDLR ugizwe na basigaye cyangwa n'ibisigazwa mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bahungira muri Congo bihindura umutwe n'agondwa z'abahutu bahabwa indi na leta ya Congo. None ubu bamaze imyaka 30 bica bafata ku ngufu kandi babiba urwango rwa jenoside mu burasirazuba bwa Congo. Kuki se isi itajya yamagana FDLR ku mugaragaro? Kuki FARDC ingabo za leta ya Congo zikorana ku mugaragaro na FDLR mu mugambi wo kurwanya M23 no guhiga abatutsi b'abakongomani? Ibi nibyo byerekana uwari we wese, nuko bikerekora we wese ukuri ku bayobozi ba Congo nicyo bagamije. Niba ushaka kumva neza ibinyoma byabaye karande kuri Congo, reba uburyo Loni UN ikoresha amaraporo yayo. Hano hari ukuri ibitangazamakuru bikomeye nka Amnesty International na Human Rights Watch bahisha ku bushake. Muri Loni hari inzego ebyiri zitandukanye zikora ku kibazo cya Congo ariko zifite inshingano zihambaye cyane. Urwego rwa mbere, intumwa y'umuryango w'abibumbye nzege ishinzwe gukumira jenoside. Uru rwo rwego rwonyine muri Loni rufite ububasha n'ubumenyi bwo gusuzuma no kwemeza niba hari ibimenyetso bya jenoside ahantu runaka. Reka nkwibutse kuko ari ngombwa, nirwo rwego rwonyine rubifitiye ububasha. Inshingano y'uru rwego ni ukureba ibimenyetso by'ibanze bya jenoside bishingiye ku mvugo z'urwango, kubahutaza, kwibasira ubwoko runaka no kubambura ubumuntu. Ese amaperezida ya OSAPG yasanze iki muri Congo? Yasanze ko ibyo bimenyetso byose bihari. Batanze umuburo ukomeye ko hari imvugo z'urwango n'ibikorwa byo guhiga abavuga ikinyarwanda muri Congo, abatutsi n'abanyamurenge, kandi ibyo bikorwa bikaba bikorwa n'abanyapolitike ba Congo, abayobozi mu ngabo za FARDC n'abaturage bashishikarizwa kwica. Umuburo wa OSAPG wamaganaga leta ya Kinshasa kirimo kugenda mu nzira ya jenoside, ikandagira amasezerano yo mu 1948 yo gukumira jenoside. Kuki bitangazamakuru bitavuga uyu muburo? Kuki umwanzuro ubitse mu kabati ka Loni? Urwego rwa kabiri, impuguke za Loni kuri Congo, UN Group of Experts. Urundi rwego rw'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bigenderaho buri munsi. Ariko se inshingano yabo ni iyihe? Inshingano ya Group of Experts ishyirwaho n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano no kureba iby'ibibazo by'intwaro, no kuvuga arms embargo, amagendo y'amabuye y'agaciro ndetse n'imigenderanire y'imitwe ya gisirikare mu karere. Ntabwo inshingano yabo ari ukureba no gusobanura jenoside, oya na gato. Kandi kuko aba bantu bo muri Group of Experts bagendera ku nyungu z'ibihugu bikomeye, bibashyiraho amaraporo yabo ahisha ibyo gukumira jenoside, akibanda gusa ku gushinja u Rwanda no kurwangisha amahanga, kuko ari byo bitanga icyuho cyo gukomeza gusahura umutungo wa Congo nta nkomyi cyangwa ikurikirana ry'amategeko. Ubwo se kuki Amnesty International cyangwa Human Rights Watch buri gihe iyo basohoye amaraporo yabo bahisha iyi mirongo y'intumwa ishinzwe gukumira jenoside? No kubera ko kuvuga ukuri ko leta ya Congo iri gukora jenoside ku baturage bayo byabangamira inyungu z'abamatsi ibihugu muri ako karere. Reka dusoze n'ikindi kibazo cya nyuma kigomba gukangura buri muntu wese ugerageza kureba kure. Inyandiko nyinshi zerekana ko mu burasirazuba bwa Congo ubu hakorera imitwe y'abitwaje intwaro irenga 250. Muri iyo mitwe harimo Nyatura, Mayimayi z'ubwoko bwinshi cyane, ADF yica abantu barimo n'abana batandukanye, ndetse na FDLR twarebye kare. Kuki bitangazamakuru by'isi yose za Loni n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika bashyira ingufu zabo zose n'ijwi ryabo ryose ku mutwe M23 gusa? Kubera cyane u Rwanda buri gihe rubazwa ibyo byose, iyo mitwe yindi yose ikora ibyaha by'indengakamere nta nkomyi cyangwa ntawe yivugaho. Ikindi kinini kigaragaza uburyarya bw'iricegeza amatwara, amaraporo yigenga yose ndetse nayo muri Loni ubwayo agaragaza inshuro nyinshi ingabo za leta ya Congo FARDC arizo za mbere ku mwanya
wo gukora mabi, guhohotera abaturage benshi, gukora no kuvuga gukora ibikorwa byo gufata ku ngufu ku bwinshi no kwica abaturage b'abasivile ku rugero rukabije ndetse rurenze kure ibyo bashinja y'umuvintura cyangwa indi mitwe. Amakuru nk'aya yageze ku mizi y'abanyamakuru bo mu burengerazuba bw'isi barayaceceka. Kubera iki? Kuko kuvuga ko leta n'ingabo zayo aribo bica abaturage, ko bakorana n'abajenosideri ba FDL ndetse ko aribo bafasha mu busahuzi bw'amabuye y'agaciro, byasaba ko iyo leta ifatirwa ibihano. Bityo rero kugira ngo ibihugu byo hanze bikomeze kubona amabuye y'agaciro ahendutse, bakeneye urukuta rwo kwitwikira rwa rutura no kugira u Rwanda igitambo no guhindura M23 ikibazo cya mbere n'icya nyuma, hagamijwe guhisha ukuri ku myaka 30 y'imiyoborere mibi, jenoside iri gutegurwa n'ubusahuzi bwa hato na hato ku mutungo wa Congo. Igihe kirageze ngo abantu bahagarike kumirabungura ibinyoma bya propagande bicurirwa mu biro byo mu Burayi na Amerika. Ukuri ku butaka kuraganje kandi kuratabaza. Abanyabyaha b'ukuri n'abanyapolitiki bamwe ba Congo bitwaza inda zabo n'imiryango yabo, bakorana ibigo binyamahanga ndetse n'imitwe ikora jenoside nka FDLR mu gusahura igihugu no kubiburwa ngo rusenya amoko. Abakorerwa ihohoterwa b'ukuri n'abaturage b'abasivile b'abakongomani by'umwihariko bavuga ikinyarwanda barimo gucirwa umugambi wo kubarimbura bazira ubwoko n'ururimi rwabo, babuzwa n'uburenganzira bwo kwicungira umutekano aho amategeko yabatereranye. Murakoze gukurikirana iyi nkuru yacu mamo. Niba wumvishije icukumbura ry'uyu munsi rifite aho rigera cyangwa rifite byinshi rigufashije kumva neza ibikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi like sangiza iyi video abandi bantu kugira ngo kuri kurenga imipaka, kandi muratanga ibitekerezo hano hasi ahabugenewe muri comment. Ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ese urabona ari iki cyakorwa ngo akarere kacu kabona amahoro arambye? Turaza kugaruka mu yindi nkuru y'icukumbura mu kanya gato.